کورسک راگهاندن جعالی اکادمیا آلمانیا میدیای لعراق جکارمندن رادیویا روش آوارا هات وکرن. کوته دا خالی هری گرنگ هاتن پیشکش کرن لسر آمده کرنا راپوران بشوی کی پراکتیکی و گلک خالندن. لسر وکرنا و کورسی دانا یک جره و برند اکادمیا آلمانی دابو وها آخوی. ام کورسێکی دەڕۆژی بوو لەلایەن ئەکادمیای ڕۆژنامەوانی ئەڵمانی لە عێراق کراوەتەوە کە سەر بۆ وەزارەتی دەرەوەی ئەڵمانیایە. کورسێک بوو بۆ ژمارەیەک ڕۆژنامەنووسی ڕۆژئاوا کە سەرجەمیان ڕۆژنامەنووسن لە رادیۆی ڕۆژئاوا. امتیاز دیاب یک جره هێنەران دەبێژە ئەف کورسە هات ji بۆ بهتر ئەو بکارن کۆ نەخشەک نو ئاوا بکەن کۆ پێشکەتی بە ji ئالیە راگەهاندنێ bi şêweyekî akademî û bikarin ji nova welatê xwe li ser demokrasiyê ava bikin. بعد حرب عادة بتنهار كل الأمور، بتنهار الديمقراطية وبنهار حرية التعبير وحقوق الإنسان، حرية حقوق الإنسان، هذا كله بنهار، وعادة تكثر الأحزاب على أمل إنه في هناك ديمقراطية، فلذلك لازم نكون مستعدين لأجل مواجهة هذا الوضع، عشان هيك إحنا عملنا هذه الدورة. تشتا د کورسê de hatiye dayîn û pêşkêşkirin diyab got. تعلموا ماهية الخبر، أهمية الخبر بأن يكون بموضوعية، بنزاهة، مصداقية، أن نحرض الفضول لدى الصحفي وأن لا يحرض على حزب على آخر بل أن يكون مستقلا. هذا ما تعلمه طلابنا في هذه الدورة. و kesên beşdar di kursê de yek û karmendên radyoya Rojavana derbarê vê yekê de dibêjin ku wan gelek sûd ji vê xwe lêwergirtiya û bi taybet dwarê praktîk de. راستی اف خلا چاپمنیا روزنامه‌گریج عالی اکادمیا آلمانی و هات کرن راستی ما وک کارمندن رادیو مسئوله که پرمزنجی دی چمکی اف خلا هنکی دواره عملی دویه پراتیک دبو ام فیربون چوا ام نوچه کی لسر بنگها راست ام آواب کن یانجی راپورت کی لسر بنگهن پرنسیپن ین جهانی ین چاپمنیه. في دوره پر استفاده دید ما تقریر بزودترین وقت ما درست کرن. چون کامپه کاری که میدانی مکر من پروگرام که خو وکی آلیکاریه پروگرام من نه چه کرن پروگرام روجاوا کیفک انت روشته او پروگرام که یعنی وک آلیکاریه مکرن و پروگرام اما کو رادیو روجاوا رادیو سربخانه خدمت روجاوا کردستانی وشو و کرد روجاوا چه پنابر به چه کوچبر به چه روند به ام خدمت وادنه و ام سربخواه ایش خود دکن بلانه افکاری ها مکر وک ورکشوپیک با آریکاریا اکادمیا آلمانی عراقی یا راگهاندنه و با هاوکاریا قنصل آلمانی جهر وها kesên beşdar di kursê de gelek kêfxweşiya xwedan xuya kirin bi vekirina kursên bi vî şêweyî tevî kêmbûna demê lê wan gelek sûd jê wergirtiya. Dibin navê Akademiya Almaniya Mîdya ya Iraqî ev kurs ji karmendên Radyoya Rojavayê Kurdistanê hate pêşkêşkirin. Ji bo programa ARK, Adla Ahmed, Hewlêr.